wanitela umutima naswela futhi wanitendisa umutima mupindu koke sithanda sami ngolutumala uyapindu yangota sithanda sami ngolutumala uyapindu yangota sabiwani ngolukokola uyapindu yangota batele sila yawatu inja iyatalinja batele sila yawatu inja iyatalinja sithanda sami ngolutumala uyapindu yangota silapha nje sizomnxusa ukuthi kunomcimbi ozokwenzeka kaMpinziwa mhla 11 May. Siyacela niphelele lonke uzokulapha eDorfontein. Zizobe idlala lapha iginqi zikhala bukhoma futhi. Kumnandi nje kunjengala. Bafethu ngiyabingelela lapho ku Facebook ku TikTok. Ngithi nangu umlungu yami usefikile. Ngicela ninikeze ithuba anikhombise into yamehlo. Bafethu ingoma esizoyidosa ke ingoma yokugcina ethi iconnection.
bese ngiyavala.
Siyabonga kakhulu bafowethu ithuba elisikela lona ngiyacela bafowethu mhlawumbe nilinde-ke umfowethu uyalandela lapha umfowethu umshebelezi ngiyacela ninikeze imbedo ngisaphothi ngiyabonga kakhulu Thank you.
nijabulile ufuna kanjalo ngithothele kabiwo bakwethu umnandi usabona ubuhlungu sala kahle angeke bemude kakhulu ayeye music jam ayeye music jam ayeye ngakho-ke
Holy Kononosa.